Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2. 361 5361, pozivni za Beograd 011. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spyro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on Report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on... Radioaktiv Snage naroda 7. Dobrodošli sa izvesnim zakašnjenjem. Mali saobraćajni udes, ne opasan, bio ispred nas na mostu, ali mnogo veći je udes državni i nacionalni koji traje već jako, jako dugo. Oduzimaju nam zemlju, oduzimaju nam glas, vid, medije, kulturne institucije, radio talase kao neprocenjivi resurs. Kanal Jugoslavije su nam oteli, oduzimaju nam medije, pod izgovorom privatizacije, isteraju državu, odnosno isteraju srpski narod iz medija i lokalnih medija, što je protivustavno, ali ako su mogli Kosovo i Metohiju da izbace iz Ustava, a izbacuju i Ustavni sud ćuti, onda mogu sve da otmu ako mi ne uradimo ništa. Da bismo uradili nešto, mora da nas bude mnogo, moramo da budemo složni, moramo da imamo zajednički cilj, moramo da se čujemo i vidimo. To je i smisao jedinstveno, izuzetno nama, srpskom narodu, otimanja medija, da se ne bismo videli i čuli. Jer je vreme velikih prestrojavanja i previranja. A mi imamo dovoljno bogate istorije da bi na osnovu njom osokoljeni, ohrabrenji i obogaćeni mogli da se uspravimo, da ustanemo i da napravimo pravi izbor. NATO, Evropska unija ili sa Rusijom ili neutralnost. Možete da budete neutralni, to jest mogli smo da budemo neutralni i u Drugom svetskom ratu, dok se spaljuju ljudi, mi da glumimo da nismo ni tamo ni ovamo, to je laž, jer ta neutralnost je laž. Ljudi, kada razgovarate o neutralnosti i kada pokažete da nismo neutralni, da smo SOFA sporazumom postali sluškinja NATO, onda pokazuju da nešto nisu spremni naročito da brane svoju neutralnost. To je samo opet jedna kamuflaža za NATO. NATO, neprijateljski vojni savez, imamo sa njima potpisano da oni nadziru sprovođenje privatizacije, procesa privatizacije do kraja, kroz likvidaciju. Odlična reč, katastrofalna po nas, hoće da likvidiraju, uzimaju zemlju, oni nadziru i sprovođenje takozvanog SSP-a, sporazuma o stabilnosti takozvanoj i pridruživanju sa Evropskom unijom, po kome će državljani Evropske unije, čak učeka mafijaši sa pasošem Evropske unije, moći kao građani Srbije da kupuju naše
našu zemlju. Potrebno je njima, i vlasti, tim našim severnoatlantskim prijateljima i vlasti u Srbiji sa kompletnim parlamentom koji je jednoglasno sa jednim suzdržanim glasom izglasao SOFA sporazum, njima je potrebno da nam otmu i Telekom. Ko ima pravo da proda Telekom? Vlast i Vučić spremaju se i razmišljaju na temu fudbalskih klubova, one bi da prodaju možda i fudbalske klubove ili sportske timove, pa mogu da prodaju fudbalski klub koji im je ostavio otac ili majka u amanet. Toliko mogu. Toliko mogu i stanova i zemlje da prodaju, toliko mogu i telefonije da prodaju koliko im je otac stvorio. Ko u stvari ima pravo da proda Telekom? I kada bi svi današnji Srbi poludeli i odlučili da ga prodaju, ne smeju. Nemaju pravo. Zato što Telekom pripada svim prethodnim naraštajima koji su gradili, branili i oslobađali životima i krvlju, znanjem i umećem, pripada njima i svim budućim naraštajima koji bi se jednako tako odnosili prema otadžbini i imovini. Graditeljski, braniteljski, oslobađajući, slobodarski i antiimperialistički. Pripada svim prethodnim i svim budućima, a mi ako smo izdajnička generacija, nama ne pripada. Nema pravo niko da proda Telekom, to je iznad demokratije, zato što ne možete zločin da počinite sa izgovorom većina je izglasala, jednako nemamo pravo da prodamo Telekom kao što roditelji nemaju pravo da izglasaju prodaju svoje dece ili bilo čije dece. Kao što niko i nikakav poludeo narod ne može demokratski da glasanjem odluči da prodaje, da gazi ustav ili da prodaje otadžbinu. Jednako tako, dakle, nema niko pravo da proda ni Telekom, pri čemu i doslovno i po ustavu nemamo pravo da prodamo Telekom, ali o tome ćemo da razgovaramo sa Bratislavom Lazićem iz Samostalnog sindikata Telekoma Srbije. Da li se čujemo, da li smo na vezi? Da, čujemo se. Hvala vam, gospodine Laziću. Samo još jednu stvar da kažemo, nastojimo uvek u ovim emisijama da povežemo stanje stvari, najvažnije elemente prilika i neprilika u kojima se nalazimo, pod 1, pod 2, da vidimo šta su najsnažnije aktualne obmane i laži naših vlasti i njihovih severnoatlantskih prijatelja, naših neprijatelja, i pod 3, da vidimo šta nam je činiti. Oteli su nam medije, ne čujemo se, držali ste, gde god se pojavljujete, držite odlične govore, držali ste odličan govor pred vladom, tada su se priključile i DSS i Dveri, bila je i gospođa Čabarkapa iz Sindikata novinara Srbije da vas podrži, i naroda je bilo, međutim mediji su vas sakrili i ignorisali, oteli su nam medije da ne bismo mogli da vas vidimo i čujemo i razmišljamo na jednu temu uvek, dakle, i šta da radimo, i pada nam na pamet ova stvar. Prvo, da sve te rodoljubive medije koji su na svakom planu, pa i na tom planu prodaje, odnosno izdaje Telekoma Srbije na rodoljubivom planu, dakle, koji su protiv prodaje Telekoma, da svi ti mediji stave pečat o tome da se protive prodaji Telekoma na vrhu svoje stranice i da ona bude povezana sa najvažnijim stranicama koje ćete nam vi reći i predložiti, gde će biti akcije šta da činimo da se Telekom odbrani. To je jedan predlog, da se, dakle, to mnoštvo rodoljubivih medija sa malom publikom ili slušanošću ili gledanošću poveže u jedan zajednički snop i glas, i predlažemo još jednu stvar, da zajednički svi pozovemo sportiste, tu našu zlatnu decu koju je Telekom podizao i podržavao tolike godine, sa pravom, to treba da čini da bi dali jedan valjan uzor, zdravi uzor našoj omladini. Telekom je podržavao naše sportiste direktno sponzorisanjem, direktno preko reklama i posredno preko toga što kada dobiju nagradu iz budžeta, osmina budžeta barem pripada, odnosno doprinos je našeg Telekoma. Za početak, šta mislite o toj inicijativi, i onda da vidimo gde se sada nalazimo, koji su sada poslednji udari na Telekom, pa ćemo ići redom. Izvolite, gospodine Lazić. Pre svega, da vas pozdravim i vas i vaše slušalce. Ovo što ste vi u samom uvodnom delu rekli, dosta toga ste na neki način
rekli što sam ja ovako bio prilici da kažem, ali ću ja nešto izbegnuti da to bude da ponavljanje, ali nešto ćemo bez obzira na sve, ipak da kažem zajednički sada još jednom samo to malo proširimo i ukažemo zašto je u stvari nemoguće prodati Telekom. Izvinjam se, samo jedna napomena prethodno. Dakle, to otvoreno pismo koje ste nedavno uputili premijeru Aleksandru Vučiću, i poslali ste nam link, međutim ne možemo da otvorimo tu stranicu, zato ne možemo da ga pročitamo, da to imate u vidu, pa ako vam je negde pri ruci... Evo pri ruci, ja mogu, to je, kao da kažemo, minut i po. Jer reći pored ostalog o tome da je to pismo bilo bojkotovano, mediji Srbije ne žele da ga objave, pa onda molim vas da ga čujemo. Bilo bojkota, mislim da su ga Dveri, reći ću, ajde sada možda pogrešiti, Balkan magazin ili neko od ovih medija koji su slični vama, koji se bore za svoje za prostor, medijski prostor koji je, kako ste lepo rekli, nikada zatvoreni i nikad veće diktature i sile nije primenjeno prema medijima. I evo ja ću ga pročitati kratko. Poštovani predsjedniče vlade, šaljem vam odgovor na očigledno neosnovano vređenje svih nas koji se krajnje argumentovano protivimo prodaji Telekoma, a što ste vi okarakterisali kao naše zalaganje za vraćanje u samoupravni socijalizam. Znate šta, ovdje ću samo trenutno ostati. Zašto je to mene povelo odnosno navelo da ja pišem to otvoreno pismo? On je u jednoj svojoj konferenciji za štampu na pitanje novinara odgovorio tako da eto mi svojim postupcima, eto što se i vi sada zalažete da kažem za zakonitost i za pravnu državu, prosto rečeno, kroz ovaj proces koji je pokrenut, koji je neustavan, nezakonit, da živimo u jednoj pravnoj državi, nazvao da mi prosto tim činjenjem vraćamo ovu državu i povučujemo je nazad u samoupravni socijalizam. Što je tu bilo po meni na veliko uvrede i zato sam se odlučio na ovo otvoreno pismo koje je njemu upućeno. Znači, pitanja sad ide dalje. Da li ste vi svesni da vi niste time vređali samo nas, već i slovenački narod koji je ne tako davno u velikom broju demonstrirao ulicama Ljubljane protiv prodaje svoje telekomunikacione kompanije? Da li se ta optužba odnosi na njihovog vojnog ministra koji je smenjen sa te funkcije jer se pridružio svom narodu tako što je otkrio pokušaj malverzacije i korupciju u toj propaloj transakciji i ukazivao na opasnost po bezbednost države i naroda ako se to realizuje? Da li je slovenačka vlada ipak u posljednjem trenutku stavila prst na čelo i odustala od prodaje, pa se eto sada pojavljuje kao jedan od 6 zainteresovanih kupaca za naš Telekom? Da li vlada i narodi polovine evropskih zemalja, koje su većinski vlasnici svojih teleoperatera, također čuvanjem svojih kompanija upravo demonstriraju model samoupravnog socijalizma? Očiti primjeri i Telenora koji posluju i prihude na našem tržištu i u koga država Norveška konstantno ulaže. Da li je njihova vlada nesposobna da upravlja njome, pa ga i dalje čuva u svom vlasništvu ili je stvar obrnuta? Možda je bolje pitati te vaše kolege iz te vlade kako oni to radi i da li je taj njihov model rada također produkt nekog samoupravnog socijalizma. Da li ste vi pročitali, pozvali na razgovor ili javno prokomentarisali sve stručne analize najkompetentnijih stručnjaka ove zemlje za ovu oblast koji su vam se u nekoliko navrata pismeno obraćali? Da li ste vi ozbiljno shvatili nekoliko ispitivanja javnog mnjenja čiji rezultati govore da se preko 60% građana, također članova i simpatizera vaše stranke, protiv prodaje Telekoma? Hvala vam, gospodine predsjedniče, što nas ovako ponižavate i vređate, što se borimo za svoju budućnost naše dece i našeg naroda. Ali mi svakako nećemo nikada odustati jer na to nemamo pravo. Usputi da vas podsjetimo da ste vi i vaša stranka podneli krivične prijave protiv prošle vlade Vladimirka Cvetkovića za pokušaj nezakonite prodaje Telekoma 2011. Mi smo vam se također zvanično obratili sa zahtevom da nam po zakonu dostavite informacije od javnog značaja kao što su, na primjer, da li je vlada javno objavila koje je to državno telo ili organ koje je sačinilo stručnu analizu, a na osnovu koje je vlada donela odluku o prodaji Telekoma. Ko su imenom i prezimenom stručnjaci koji su uradili tu analizu? Da li je nakon toga vlada pre svega na osnovu zakona i ustava ove države donela odluku o pokretanju privatizacionog postupka u Telekomu? Opis procedure po kojoj se vodi prodaja ili privatizacija Telekoma? Spisak pojedinaca koji su u komisiji i drugim telima u čijoj nadležnosti prodaje, odnosno privatizacija Telekoma?
spisa pojedinaca koji su odgovorni za proceduru prodaje Telekoma, spisa članova zakona i drugih pravnih akata po kojima se sprovodi odnosno privatizacija Telekoma, spisa članova zakona i drugih pravnih akata na kojima se zasniva procedura prodaje Telekoma. Da li je tačno da Telekom plaća usluge privatizacionog savjetnika i po kom zakonskom osnovu i po kom osnovu je kompanija Apollo mogla da bude prihvaćena kao potencijalni kupac kada je ona strateški partner privatizacionog savjetnika Lazarka, koji je ujedno i strateški privatizacioni savjetnik Telekoma Srbije. Na sva ova i slična pitanja, vi, to jest resorna ministarstva, ste nam odgovorili i poslali samo kopiju zaključaka, ali pazite, zaključaka vlade, na osnovu kojih ste pokrenuli ceo proces. Cijela stvar je netransparentna i obavlja se dobrim delom pod velom tajni. Zašto? Kada po zakonima ove države to u stvari mora biti najtransparentnije, jer je u pitanju prodaja državne imovine, to je imovine građana Srbije. Samim tim, vi ste u obavezi da im to na najtransparentniji mogući način omogućite kako bi imali u vidu sve detalje u vezi prodaje njihove imovine. I na kraju, da vas pitamo da li ste vi protiv sebe podneli prijavu, jer ste to nedavno također na jednoj od konferenciji za štampu najavili. O čemu se radi oko ove prijave koje on pomenuo, ja ću vam reći, mi smo tim stručnjaka, sindikat sarađuje sa timom stručnjaka, već znate, sa Jasminom Vujić, sa Aleksandrom Smiljanić, to su sve svetska imena, sa Jovanom Dušanićem, sa Predragom Petrovićem, stalnim članom Akademije inženjerskih nauka i tako dalje, i tako dalje. Kada je pitala novinarka Vučića na toj jednoj konferenciji o štampu, da li znate da će ova ekipa ljudi podneti krivičnu prijavu protiv vas isto onako kako ste vi podneli 2011. On je odgovorio vrlo cinično da ne trebamo mi da se mučimo, da je podnosimo, da će on podneti sam protiv sebe prijavu. Eto, možete misliti kako je to odnos prema tako ozbiljnim ljudima, prema građanima ove države i prema svima nama. To je otvoreno pismo, znači, koje smo poslali, na koje nema odgovora i na koje, mogu da kažem, niko se nije, poslali smo svim medijima u Srbiji, nema kome nismo poslali, niko ili nekolicina par medija je samo objavila ovo otvoreno pismo. Znači, to je dokaz one vaše pretpostavke, odnosno ne samo pretpostavke, konstatacije da je medijski mrak u Srbiji, da je to nečuveno, da to nije u 90. godinama kod Miloševića nije bilo kada je taj isti Vučić bio ministar informisanja i tako dalje. Hvala vam, gospodinu Laziću. Rekli bismo ovako, radi se o izdaji novinarluka. Ljudi na vlasti ne bi mogli da izdaju, da oni preko kojih narod stiče sliku i predstavu o zbivanju u državi i na vlasti, imaju istinitu sliku. I da novinari postavljaju, koji imaju pristup njima, da postavljaju prava pitanja. Ali to ne rade, prodaju svakog meseca Srbiju za platu. Jeste. Pa evo konkretno u Telekom, evo mislim sad možemo malo da razradimo tu temu. Gospodin Laziću, samo jednu stvar. Pomenuli ste u ovom pismu da je privatizacioni savjetnik iz strateškog partnera, odnosno iz Apollo-a, ali zar nije to fond, jer u najnovijem pečatu... Ne, evo reći vam, naš privatizacioni savjetnik koga je vlada izabrala, odnosno jedini koji se i pojavio, što to sve bilo, znači, pored svih ovih čuda koje se dešavaju, gaženje ustava, zakona i ostalih stvari kad su krenuli u procesu, da se samo na tom konkursu za privatizacionog savjetnika javila jedna firma. Mislim, pazite, to je strašno sumnjivo i ta ista firma sad se ispostavila da je indirektno ili direktno vezana za skoro 4 ili 5 ponuđača od ovih 6 vezana i za njih. Znači i njima je ona korporativni savjetnik. Znači to je po našim zakonima sukob interesa. Ne možete vi biti privatizacioni savjetnik i kupci i prodavci. Mislim, to je potpuno nemoguće, nelogično, a i protiv zakonito ove zemlje koja jasno, zakon koji kad je u pitanju korupcija jasno to precizira. To je bilo i prošlog puta, u prošloj privatizaciji isto problema oko tu nekih tih sličnih stvari i tako dalje. Znači, ovde se nemilice krši sve. Znači, ovo je dno dna kad su u pitanju, znači, poštovanja zakona i ustava, znači krovnih institucija. Mi imamo izvršnu i zakonodavnu vlast. Mi znamo da izvršna vlast se menja. Zakonodavna ostaje. Znate da zakon i ustavi se vrlo retko menjaju ili neretko menjaju. A da izvršna vlast od izbora do izbora ili već kako menja se. I ona je ta koja je ispod
te zakonodavne vlasti i ona ne može da dira tu krovnu instituciju, nema pravo. Zamislite jednu Angelu Merkel da sve ovo što smo mi sad rekli da je ona to prekršila, pa to bi bila revolucija u Nemačkoj. To je nezamislivo prosto, prvo. Ili bilo koje od evropskih zemalja gde se mi zalažu. Mislim, i čak kao sindikalcu koji se bavio toliko godina tim, da kažem, nekim borbama za pravdu i uopšte neku bolju budućnost, ne samo našu, nego naše dece i njihove dece, da živimo u nekom normalnom, ustrojenom društvu i da nama sada MMF ili sve ovo što ste pomenuli institucije koje recimo mi vidimo u liku neke da kažem teritorije, država i tako dalje i organizacija gde cveta demokracija, gde cveta pravda, gde cveta jedan red i poredak, one sve ovo jednostavno žmure na to. Znači, BMF je prihvatio da naša vlada, ili je on insistirao da naša vlada u onom memorandumu i ugovoru o predostrožnosti i aranžmanu koji je potpisan, bude i to da će Telekom, da se obavezuje vlada da će raspisati tender do kraja godine za prodaju Telekoma, znate, a da ta isti MMF, znači, on deluje kao mafijaška organizacija. Vi terate svesno od jednu državu da gazi ustav i zakon. A nemoguće da taj MMF ili ti stručnjaci tako visoko rangirani ne znaju za to. Mislim, to je toliko providno da ja jednostavno i verujem da većina građana ove zemlje to ne može nikoga da poveruje, da probuta tu žabu, da se tako izrazimo narodski. Mislim, to su strašne stvari. Vi imate od onakvih, da kažem, ocena da smo napredovali, odnosno prvo je bilo problema do predzadnjih, da kažem, izveštaja Evropske komisije kako nam stalno isto tu nabijaju na nos da to nezakonje, nepoštovanje zakona, donesemo zakon, a ne poštujemo i tako dalje. Odjednom se okreći sad, odjednom sve cvete i ruže paraju si pogledati. Meni to sve indikativno. Ne znam čemu se ovo vodi, verujte. Da. U pretprošloj emisiji Radio Aktiv gošća je bila Dragana Čabarkapa iz Sindikata novinara Srbije i ona nas je upozorila, ukazala nam je na sličnu preslikanu situaciju kao sa Telekomom. Po Ustavu član 50. i 51. svako ima pravo da bude osnivač medija, a po zakonima koje su mafijaški napravili, oni su propisali sami sebi da država mora da bude isterana, dakle srpski narod da mora da bude isteran iz medija. Potpuno sumanuto. Krše Ustav, ona je postavila pitanje, pa čekajte, a šta ako se ispostavi da je ovo protivustavno? I zatražili su mišljenje od Ustavnog suda, onog istog koji je pod Slijepčevićem, ako se ne varam, koji je prekršio Ustav, zgazio ime svoje institucije i svog posla i izbacio odlučivanje o Kosovu i Metohiji iz resora Ustava i zakona. Oni kažu samo to je pitanje politike, da li se odričemo Kosova. Kako su mogli besramno da izbace Kosovo iz Ustava, oni tako sebi taj antiustavni sud daju za pravo i da izbace državu i srpski narod iz medija, dakle iz Ustava, a sasvim je moguće da onda, dakle, kršeći sve moguće zakone, dakle i Ustav, da izbace i Telekom iz naših zakona, iz Ustava. Dva pitanja postavljaju se na dve strane. Dakle, jedno je koje zlatne sportove je Telekom, dakle, bez imena sportista, ali koje sportove je sve Telekom pomagao, ili kroz reklamu, ili kroz neposredno sponzorisanje? Da li imate neku predstavu? Svakako. Telekom je, sad je stvarno možda pretečno što će reći, ali je tako. Znači, ne postoji sport ili sportska grana koju više ili manje nije Telekom sponzorisao. Čak imao i svoje akcije kad su u pitanju masovni sportovi, masovno sportsko, da kažemo, okupljanje mladih ljudi koje nema veze sa klubovima. Tu su razna dečje okupljanja na nekim sportskim manifestacijama i tako dalje. Znači, na kulturnim, sportskim i tako dalje manifestacijama nema gde ga nije bilo. Nema gde ga nije bilo i to je dokaz da je to društveno odgovorna firma, što se od nje očekuje. Jer za Boga ona je i vlasništvo ove države, odnosno od ovog naroda. Dakle, I tu ne postoji, znači, nikakvog, da kažem, dvoumljenja da li to treba ili ne. Naravno da treba. Od neprofesionalnog sporta koji pripada deci i građanima, od
tog takozvanog neprofitabilnog, ali najdragocenijeg, od podrške toj sportu do svih grana sporta, do svih, dakle, valjda ne postoji zlatni sport gde smo osvajali medalju ili učestvovali na međunarodnim takmičenjima, a da nije bilo podrške Telekoma. Dobro, znači, pomogli ste svima. Apsolutno, i tu nema dvojbi, i to treba tako. I to će se dešavati sigurno u bliskoj budućnosti, zato što kažem, jer je to je vlasništvo građana i oni građani očekuju od takve kompanije koja je profitabilna, koja je njihova i koja treba, znači da u takve zdrave i pametne stvari ulaže. I tu apsolutno nema nikakvih dilema. Ja bih samo, kad je u pitanju taj moment, u slučaju da, hipotetički, da se proda Telekom, verujte, toga neće biti. Kako će onda, znači, to je dodatno opterećenje za budžet, kako će onda država, reprezentacije, sve što smo sada pomenuli, sve ono što je od bitnog značaja za ovu državu, ona mora da se reprezentuje ne samo kroz politiku ili kroz ekonomiju, nego kroz sport, kroz kulturu i tako dalje i tako dalje. Ako toga nema, od čega će se onda to finansirati? Ja to pitam, to nisu mala sredstva, to nisu beznačajna, to su ogromna sredstva. Pa nikakvi severnoatlantski prijatelji ne bi plaćali, recimo, seriju od kulturnog značaja preko koje bi naša deca trebala da se upoznaju sa najvažnijim pitanjima i istinom o sopstvenoj istoriji i o svetu. To njih ne zanima, da od naše dece naprave građane. Potrebni su im potrošači. Još bi samo dodao nešto da Telekom redovno znači, finansira kroz konkurse vrhunske srednjoškolce i akademce. Sve one koji su znači, se istakli svojim znanjem, omogućuje kroz stipendije, kroz plaćanje putovanja na raznorazna takmičenja ili... I ovo naša zlatna deca iz hemije, iz fizike, matematike, to ste isto podržavali sve. Tako je, to znači da uništavanje Telekoma na ovaj način privatizacijom, verujte, strašno će drugačije izgledati Srbija. Ovako sigurno neće i to će biti, kad se to jednom desi, povratka nema, to je najteže u celoj priči. Jer oni stalno, čuo sam nedavno da gospodin, recimo, ministar financija kaže, pa znate šta, ako to ne bude bilo kako treba, ako se ne obhodi i ne poštuje u stvari taj, da kažem, kupoprodajni ugovor, da će Srbija povratiti Telekom. Ja ću samo dati jedan primjer. To je tako glupa izjava, moram tako da kažem da je glupa izjava. Ili gnusna laž. Gospodin Orban, predsjednik, odnosno premijer, kako se zove, Mađarske, je dao primjer kako ne treba nasedati na takve gluposti. Oni su, kad je vlada bila, onako da kažem, u prilici kao naša, da sluša MMF, da sluša neku gospodje, tako dalje, pribegla, recimo, privatizaciji vodovoda i sve što ide uz vodovod, to je javno komunalno preduzeće koje se, znači, bavi tim poslovima, Budimpešte, znači, njihov vodovod Budimpešte je prodala i kad je videla da je tu posle toga nastao problem da je ta firma, neka nemačka firma, takođe neka da kažem... Da li su išta mogli da povrate? Ne, reći mogu, evo, samo sekund. Znači, oni su videli da su oni odmah povećali cene usluga, da je održavanje bilo jako loše, da je firma počela da kleca, ušla i ona zajedno sa svim celim svetom u krizu i tako dalje, i usluge su bile očajne i usput skupe, jer ona povećanjem cena pokušava da nadomesti svoje gubitke. Šta se desilo? Orban je jednostavno samo na vladi donao odluku, ljudi, dajte, ovo je nešto što je prvi postulat i osnovna stvar u životu, za život jednog građanina, voda, higijena i tako dalje. Moramo ga vratiti nazad. Oni su ga prodali za 1.400.000.000, a kad su ga otkupljivali od tog istog Nemca, kupili su ga za 4,7 milijarde. Znači, skoro 3 puta više su morali da daju novca za preduzeće koje umeđu vremenu, odnosno to javno komunalno preduzeće Vodovod Budimpešte, koje je već dosta ušlo u dugove i koje nije napredovalo u tehnološkom smislu. Znači, prodali ste nešto što je dobro za jeftine pare, a nešto što je kasnije postalo iz trulovice ga kupili za 3 puta veće pare. To je dovoljan dokaz da svaku u ovoj državi i ova vlada treba staviti pod načelo da kaže dosta više privatizacije, naročito nečega što Ustav brani, nešto što je od vitalnog značaja za ovu državu. I to bi bilo nešto najpametnije, ali nešto nisam siguran, verujte da oni tako razmišljaju. Ne, oni, ako su bili spremni da... Ne lično oni na takve ljude. Ako su bili spremni da biju ljude na Kosovu, naše ljude,
i da nas guraju, da ucenjuju trudnicu da izađe na UČK izbore, ucenjuje onim što joj pripada, uljem, brašnom, šećerom, a nije dobijala i tek su bili spremni da joj ponude ako izađe na UČK izbore. A ako su to bili spremni da urade našim ljudima na Kosovu i Metohiji. Dakle, spremni su sve. Zapadne imperije nepogrešivo pronalaze najveće samoživce koji su spremni zarad krune nad sopstvenom glavom ili pod sopstvenom stražnicom da kraljevstvo razbiju i unište i poklone neprijatelju. Samo da se smeste na tron. To je neverovatno. Strašno. Mi smo davali smo pravo domaćinske rešenja kao sindikaciju, kao ova stručna javnost sa kojima se mi družimo i sa kojima smo u tom inicijativnom odboru Telekom je naš. Imate jedan sajt, posjećao mailom, koji upravo se bori i koji je skupio oko sebe, znači, stručnu javnost. To je gospođa Jasmina Vujić i Jasmina Vujić, naučnici. Tako da mi smo 7. maja na Građevinskom fakultetu u Beogradu u saradnji, znači, organizovali su Akademija ženskih nauka i Ministarstvo privrede, Sertićevo ministarstvo, verovali ili ne, organizovali tribinu na kojoj prosto državni sekretar znači bio je prosto matiran čovjek, nije imao reči, nije znao šta više da kaže. Da. Znači to je toliko bilo... Da li je taj susret, da li je to sučeljavanje snimano? Jeste, ima, posjeću vam i to, a ukoliko želite ima, to je svakako materijalom zabeleženo. I tu je, da samo kažem to, da je bila vrlo, vrlo stručna analiza od strane Akademije ženskih nauka u tehničkom smislu zašto ne treba prodavati Telekom. Da li tom sučeljavanju može da se pristupi preko interneta, je li to postavljeno na stranici? Da, može. Tako, na YouTube-u ima to. Posjeću vam ja kasnije mailom. I gde je Ljubodrag Savić, znate ga već, ekonomski analitičar, znači doktor profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, takođe stručnu ekonomsku pravnu analizu koja je bila prezentovana tada, za koju gospodin sekretar nije imao, državni sekretar nije imao ni reči argumenta protiv, zato što je bila stvarno stručno odrađena. I jedna i druga analiza. I posle toga on je obećao da će pozvati na vladu tu stručnu javnost i sve nas, da se još jednom preispita ta odluka, da se još jednom porazgovara, obećao javno, verujte, vidjet ćete u tom tim snicima, a to se do dan danas nije desilo. Zato u ovom otvornom pismu u kojem sam ja pisao, kažem, obraćam se i samom premijeru, kažem, da li smo mi ljudi ili šta smo mi, kako nas vi to tretirate, kad ne želite jednostavno sa nama da razgovarate, šta smo mi, ja stvarno ne znam. Da li smo mi robovi, da li smo već ušli u koloniju, ono što vi pričate malo pre uvodnom delu, pa to je uvod u koloniju. Prodate Telekom, prodate energetiku, prodate vode, sve to što Ustav brani, ono što je nacionalno blago, koje ne sme da se proda ni po cenu života, vi ste time napravili koloniju, tako? Po SSP-u, sporazumu, odnosno porazumu sa Evropskom unijom 2017. EU državljani, čak i UČK mafijaši sa kojima ne možemo da se takmičimo, oni mogu iz delića svog profita od narkobiznisa da pomažu svojim rođacima da osnivaju legalne poslove ovde i da otkupe beskonačno zemlje. Mi sa tim ne možemo da se nosimo tako. Pa možemo, znate šta, usput još imaju i, ako prihvatimo te stvari, a usput još i po SOFA sporazumu po kome prihvatamo sa NATO-om, sa neprijateljskim vojnim savezom, koji je ovaj kvislinški parlament, nazovimo ga tako, neka neko sa argumentima to obori, jeli, jednoglasno izglasao sa jednim suzdržanim glasom u junu, dakle, taj SOFA sporazum, Status of Forces Agreement, dakle, o položaju, odnosno o statusu vojnih snaga, jedan sporazum sa neprijateljskim vojnim savezom smo potpisali sa NATO-om, po kome mi preuzimamo sve obaveze kao i članice NATO-a, potpisnice Londonskog sporazuma iz 51. godine, ali nemamo nikakva prava. Oni mogu bez kontrole, bez nadzora broja ušlih, izašlih, pasoške, vizne kontrole i oružja koje donose. Mogu da dođu koliko god i hoće, a još dužni smo da im obezbedimo bazu 2017. godine, a gle čuda, oni nadziru okončanje procesa privatizacije kroz likvidaciju, to nam sada rade, likvidiraju nam firme, posle ne moraju fizički, ali ili ćemo da odlazimo, a ovde nećemo ni da se rađamo. Jer nema zemlje, a u gradovima neće biti fabrika za nas, čak i ako negde, poput Merime,
Merima je bila naša, morali smo da je prodamo i sada ako pokušate da kupite pastu za zube Merime, na njoj piše da je proizvedena, ona Azulin pasta, da je proizvedena u Sloveniji. Pa dobro, šta rade te porodice u Kruševcu koje su proizvodile to? To niko ne postavlja pitanje. Nemamo medije preko kojih bi mogli da se čujemo i dakle, sad trebaju nam dve stvari. Na jednoj strani nam je potrebno kada je naša pravda i istina, a njihovo je zlo ovo koje vrše. Potrebna su nam sučeljavanja. Ali na ta sučeljavanja, kao u varijanti Sertića, izlaze samo ako su budale, jer sa čujim će izaći da se osramote, jeli? U stvari, oni ne mogu da se osramote. Međutim, nužna su nam sučeljavanja, a na drugoj strani nužno je da mnogi vide ta sučeljavanja. Jedan spoj je u tome da ovi ljudi časni i stručni koji su ustali u odbranu Telekoma. Tu je u prvim redovima i Jasmina Vujić i gospođa Aleksandra Smiljanić. Imamo bio i tekst njen u Geopolitici, oni su se oglašavali oko toga i ranije, i u Pečatu, i profesor Dušanić. Tako je, profesor Dušanić, tako je. Oni su svi tu da brane, čak gospođa Jasmina Vujić je okupila jedan veliki broj naših stručnjaka i akademije nauka tehničkih. To je najveći skup imena naučničkih iz tehnike da je ustao... Da, Akademija inženjerskih nauka, malo pre smo pomenuli, da je ustao u odbranu nečeg našeg nacionalnog i državnog, jedan neverovatan, kako bi rekli, trust mozgova. Svi su tu, međutim nevidljivi su. Mediji su nam u međuvremenu oteli protivzakonito, protivustavno, ko izda Kosovo, spreman je da izda i da otme sve, to nam upravo rade, da ne bismo u ovom vremenu imali priliku da odlučimo ni o NATO-u, ni o Telekomu, ni o zemlji, izdaji i prodaji ili odbrani zemlje. Sad, jedno bi možda moglo da bude rešenje. Da vi sa svim, da li je to moguće, iz vašeg sindikata Telekoma i sa svim tim časnim ljudima sa kojima ste branili Telekom, i sa profesorkom Vujić, i sa profesorkom Smiljanić, i sa profesorom Dušanićem, sa svim tim časnim ljudima i sa njihovim timovima i grupama koji su ustali u odbranu Telekoma, da zajedno dozovemo sportiste, naše zlatne, koji su i našu decu iz nauke, i iz kulture, sve koje je Telekom pomagao. Mi to možemo po oblastima da pobrojimo, jer koji god sport da izgovorimo, koji god oblast kulture da izgovorimo, možemo i da ređemo imena filmova i kulturnih događaja koje je Telekom podržao, da počećemo da izgovaramo te stvari, da zajednički prizovemo da sportisti nam se priduže, jer to je još, čini mi se, poslednja, pošto je Srpska akademija nauka izdala, Vasilije Krestić otprilike sam dođe u nepriliku da se sam bori za odbranu i zaštitu istine o genocidu u vidu prevoda, engleskog prevoda Magnum Crimina, i niko ne ustane da se priključi toj odbrani istine u Srpskoj akademiji nauka, on ostane usamljen. Tako da ni Srpska akademija nauka nije tu pojavila se u odbrani bilo čega na kraju razumnog, ako ne i nacionalnog. Preko vrha piramide predsjednik Srpske akademije nauka Kostić reče Kosovo i Metohija de facto i de jure pripadaju kome? Ne Srbiji. Dakle, UČK-u. Po pravu pripadaju UČK-u. Ali šta to znači i kakva je to etika i moral? Da bilo kog čoveka, da bilo koju građanku Srbije kidnapuju i siluju i unakaze, ali da ona da ostane u njihovoj vlasti, da ne možemo da je oslobodimo. Po logici predsjednika Srpske akademije nauka, šta bismo rekli? Ako je zlikovac, silovatelj, otmičar, terorista, ako je iz UČK, pa onda je to de facto i de jure, dakle po pravu pripadamo. Dakle, nije ni silovo, to je po pravu njegovo. I to je Srpska akademija nauka koja ne ustaje u odbranu Telekoma. Ali ova mnoga časna brojna imena su se tu okupila, podsjećamo, Smiljanić, Vujić, Dušanić. Možemo li sa njima zajedno da pozovemo sportiste? Tako da i oni zajednički da bacimo reflektore na Telekom i da zahtevamo sučeljavanje, gde ćemo lako mi među ovim imenima časnih, zajedno sa vama, najupućenijima i najvećim borcima za odbranu Telekoma, sastaviti grupu koja će da argumentovano brani naš Telekom da ostane u rukama Srbije i srpskog naroda, a oni
pozvaćemo imena najpozvanijih, od predsjednika države i predsjednika vlade do resornih ministara i svih ostalih i ovih predstavnika poslaničkih grupa, tih skupštinara koji su prodali, izdali, poklonili sve zarad trone i fotelje, da se sučele. Ako ne izađu, samo da našu decu, zlatne sportiste i naučnike i ljude iz kulture da prizovemo, da oni bace svoje reflektore koji su radom časnim na sebe privukli, da bace na sudbinu Telekoma reflektore i na ovo sučeljavanje. Ako niko iz vlasti se ne odazove, ni to nije nedaća. Možemo, ostalo je dovoljno njihovog prljavog traga u medijima, svih izjava, čak kontradiktornih od toga kada je Vučić hteo da podnese sa pravom krivičnu prijavu protiv pređašnjih vlasti Demokratske stranke koje su recimo meditirale na temu prodaje Telekoma, do ovog sadašnjeg Vučića koji nalazi gluplje od sebe i manje moralne od sebe u vidu prethodnih vlasti koji su htjele da prodaju Telekom, po njegovoj izjavi za neku manju cenu, pa je on onda manje glup i manje izdaje i manje nemoralan nego oni. Ali neće da se poredi i sučeli i da izađe na Megdan časnim ljudima. Dakle, i kad ne bi izašli na Megdan, na sučeljavanje, ali bi reflektori bili bačani toliko i oni bi mogli da budu prikazani preko video bima i iz tih isečaka novinskih, tako da se prikaže kakvi su njihovi stavovi i argumenti. Dakle, možemo li to i da organizujemo jedno sučeljavanje u ogromnom amfiteatru ili u nekoj sportskoj sali, i na drugoj strani da prizovemo sportiste da bace reflektore na to. I dakle, da u taj poziv naše zlatne dece iz kulture, sporta i svih oblasti koji imaju velike reflektore, dakle, koje poznaju, vide i poštuju mnogi u ovom narodu, da ih prizovemo tako da oni tu svetlost bace na problem Telekoma. Možemo li to da uradimo? Naravno možemo, imate svakako naše da i našu saglasnost. Ja bih preporučio da vi kao mediji, kao kako stvarno možda od svih nas koji imamo više obaveza da ga branimo, vi ga takođe branite možda i više nego što ga i mi sami branimo, da vi pokrenete, da budete, da kažem, stožer, jer ste već, da kažem, novinska kuća, odnosno bavite se novinarstvom i da ovu ideju pretočimo zajednički, tako što ćete vi pozvati sve nas i okupiti na jedno mesto, ili pak imati ideju da to mi uradimo, ili već neku zajedno. Znate kako, kada su spremali UČK izbore novembra 3. i 17. 2013. godine po briselskom porazumu, koji su dogovorili sa UČK i sa Evropskom unijom i severnoatlantskim prijateljima, njihovim, jeli ne našim, oni su se obavezali pred bivšim i sadašnjim okupatorima Srbije, obavezali su se i na vremenske rokove kad moraju te izbori. Pa su onda gurali da poštuju to, a krše svoje. Nikolić je svojedobno rekao da on je svestan da čak platforma po kojoj je bio spreman da izda Srbiju, koju je gurao kroz Skupštinu, iza ponoći kad joj vreme nije, on je priznao da je to kršenje srpskog ustava, ali da će vremenom to birači da mu dopuste, a također je na drugoj strani priznao Tačijev ustav, antiustav, po kome UČK ustav, pazite sad, ustav pod navodnicima, po kome, kako se Tači hvalio, Kosovo je nezavisno, slobodno, nedeljivo i tako dalje. Dakle, Nikolić se zakleo na Tačijev UČK ustav. Oni to mogu da urade. I vidite, tada, 1. novembra, ako se ne varam, 2013. godine osnovana je Radio Snaga naroda. 3. novembra su bili ti UČK izbori na koje je Vučićeva vlast gurala naroda, narod je bojkotovao. Čak su posle poslali agente svoje da razbiju kutije, da bi se ponovili izbori, da bi sakrili uspeh bojkota, da bi dodatno imali vremena do 17. da narod primoraju u cene i vode sa pretnjom gubitka posla. Dakle, hlebom su naše ugrožene na Kosovu ugrožavali, pretili im, ucenili ih hlebom da idu na UČK izbore i tada 3. UČK izbori, 1. novembra osnovan Radio Snaga naroda, 2. novembra su Vučićevi žandarmi upali i opljačkali, odneli opremu iz ovog radija. Dakle, sad kad smo ostali i bez lokalnih medija, nama iščupaju glasne žice lako, tako da moramo što više da svi to radimo, da uhvatimo
telefone naših prijatelja, sportista koje poznajemo, ili ako nemamo telefone sportista, onda telefone prijatelja koji imaju poznanstvo sa sportistima, da ih prizovemo i što pre da prizovemo njihovo svetlo, jer u mraku su spremni da nam počine svaki zločin. Dakle, ovo moramo zajednički, i tu postoji još jedna istina koju moramo da budemo svesni. Dakle, mi se sada Telekoma ne hvatamo samo materijalno i činjenično kao Telekoma, već kao jednog grumena prvog nakon ogromnog niza poraza i izdaja, da bude konačno jedan grumen zemlje Srbije oko kog smo se svi okupili, ustali, stali i krenuli da ga branimo. Neodustajno. Ovo je to. Ako nastavimo da nižamo poraze, nikad se više nećemo zaustaviti. Pakao ima prstenova, ali nema dno. Zapadne imperije imaju ideju da nas učine najodvratnijim mogućim stadom. A bili smo jedan od istaknutih naroda po hrabrosti i slobodarskom i antiimperijalističkom duhu. Ako uspeju ovo, a sa tim antisporazumima, sa tim besramnom igrom, Dačić, Vučić igraju fudbal sa Tačijem i smeškaju nam se sa televizijskih ekrana, sa tim ubicama i teroristima, igraju fudbal i šale se dok su naši grobovi porušeni, a naši ljudi tamo izolovani, oni to tako sprovode. I dakle, ideja zapadnih imperija je poniziti nas najviše moguće, što nama čine Rusima žele, i za Ruse vežbaju, i za ove druge narode, učiniti nas najodvratnijim stadom, tako da naša najbolja deca, naši najbolji ljudi više ne nađu u sebi motiva da se poistovete sa narodom i želje i volje da narodu pomognu i da narod podignu. To je ono do krajnosti učiniti. I zato se mi, pored ostalog, hvatamo ove borbe za Telekom. Potrebna nam je jedna pobeda i potrebno nam je da preko sportista i preko sučeljavanja i njihove svetlosti organizujemo veliki susret i da onda to pretočimo kasnije u izradu jednog medija koji će narod nadalje da čuje i vidi. Počeši od jednog jednočasovnog dnevnika na kome će svi moći da znaju, ovde se čuje istina o najvažnijem u otadžbini. Gde god da se naši ljudi nalaze u rasejanju i gde god da se nalaze na svetu. Dakle, to je ideja. Kako vam to izgleda? Ideja je fantastična. U svakom slučaju, posle završetka vaše emisije, kasnije ja bih vas zamolio da se ponovo čujemo, da preciziramo još stvari oko pokretnije te inicijative i te ideje koje je stvarno super. I možda jedna od poslednjih nada da ćemo sprečiti ovu vlast da uradi nešto ovako oko tako pogubno po svoj narod, da ja mislim da u ovom trenutku, posle toliko godina, ne postoji jedna opasnija stvar koja će se desiti u slučaju prodaje i koja će imati nesagledive posledice i po narod, i po privredu, i po budućnost ove zemlje, i budućnost i bezbednost. Jer ono malo pa kad sam pomenuo otvoreno pismu, kad kažem bezbednost, jedan od onih koji je stradao u toj borbi protiv prodaje Telekoma Slovenije je ministar vojni, kome su stavili na teret, zbog toga i smenjen čovjek, da je prisluškivao zvaničnike Slovenije koji su pregovarali sa potencijalnim kupcima i da ih je uhvatio u dogovorima i u pokušaju korupcije, pa je zbog toga i smenjen, i zato što je stao na stranu svog naroda i rekao, evo gospodo, šta sve može da se desi u slučaju prodaje Telekoma Slovenije. Tako i kod nas. Znači, ta bezbednost, sve komunikacije, verujte, sve komunikacije, da ne pričamo policija, vojska i sve vitalne poput bolnica, hitne pomoći ili vatrogasac i tako dalje, u slučaju nepogoda kao što se desila poplava i tako dalje, ta bezbednost će biti prodajom ugrožena. Verujte, to se pokazalo u privatizaciji i u Hrvatskoj, i u Makedoniji, i u Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, u celom našem okruženju. Jer ima takve posledice da te zemlje sada ne znaju kako će iz celog tog haosa da izađu. Čak je Hrvatska pokušala da napravi novo preduzeće mreže Hrvatske, znači novu mrežu, koja je ustavom i kod njih bila zabranjena da se otuđuje, kao što i mreža u samom Telekomu, znači infrastruktura mreža naša je ta koja u stvari sprečava prodaju Telekoma. Gospodin Laziću,
Samo još da zaokružimo, da podsjetimo naše građane o kakvoj se vrednosti radi. Telekom je od 1800, kada je položena prva linija telefonska? 1800... U vreme kralja Milana, 1880-ih. Recite mi, osmina budžeta, mi smo za milijardu i nešto smo kupovali delove Telekoma Republike Srpske i Crne Gore, a sad oni po približno takvoj ceni hoće da puste niz vodu. Recite nam neku ilustraciju samo o kakvom se blagu radi. I još samo ovde da dopodnimo. Edward Snowden, junak i heroj, dakle junak savremenog sveta, on je pokazao da među prvim zemljama koje su podvrgnute totalnoj špijunaži, među 7 zemalja, Island, Iran, bila je i Srbija. A šta bi tek uradili? Pa nema više špijunaže da strani Telekom uzme, onda smo izgubili slobodu i nezavisnost definitivno, konačno, nepovratno. Recite nam samo još neku ilustraciju o veličini tog blaga Telekoma. I još jedna stvar, samo izvinjam se. Koliko je Telekom Srbije oštećen ili opljačkan time što drugim firmama, stranim firmama, VIP-u i Telenoru je infrastruktura bila ispod cene data? Evo ovako, znači imali smo jednog operatera, Mobtel, sećate se, koji je prodat za 1,5 milijardu eura. Pazite, samo operater, mobilni operater. I to u Srbiji, sa nekih nepunih 1 milion pretplatnika. Imali smo, ovo što ste pomenuli, to cifre govore i potvrđuju ovo što vi kažete sada, tu jednu nelogičnost. Imali smo da su samo investicije koje smo mi plasirali u okruženju i za otkup 20% grčkog kapitala koje smo vratili u vlasništvo države bilo je negde oko 1,2 milijarde i možda i više eura. Samo je ta investicija koliko toliko koštala, to je vrednost, odmah prevedite u vrednost. Mi smo nadomak toga da potpuno vratimo dug za ovo širenje Telekoma i sad kad ga vratimo, Telekom bi još skočio drastično i u vrednosti, i u ceni, i u potencijalu i oni sad hoće da ga daju bud zašto. Evo samo još par podataka koji će vam mnogo reći. Da u toj celoj sad situaciji od 2000 recimo 4. ili 5. od tih privatizacija od dolaska Telenora, od privatizacije Mobtela, od ulaska VIP-a, od ulaska internet i IPTV konkurencije, SBB-a, Orion i tako dalje. Telekom se sve vreme bori, nosi i dalje on lider. I dalje on, recimo, uporedne, da kažem, jedan parametar uporedni, da investicije, konkurencija koju smo pomenuli, sva konkurencija u svim segmentima telekomunikacije i ovih ostalih usluga poput interneta i IPTV-a, 10 puta više su naše u novcu investicije nego njihove investicije sve zajedno. Da duplo više imamo prihoda godišnjeg u odnosu na sve njih koliko oni prihoduju. I tako da i to se ide nekom uzlaznom linijom reda veličine 10, 12, 15% svake godine, znači lagano ali sigurno ide naviše. I što je još interesantnije, da sva konkurencija ne posjeduje infrastrukturu ili posjeduje mali deo svoje infrastrukture, a da veći deo infrastrukture koristi Telekomovu infrastrukturu i tako ubira prihode. Gospodine Laziću, ovde ćemo onda, mi ćemo se čuti posle, dogovarati još te detalje, da krenemo ka našim sportistima, jer naših je izgleda glasova malo, ne čuju se, mogu u mraku da nam poskidaju glave, ne doslovno, nego tehnički, da se ne čujemo. Dakle, moramo da krenemo ka našim sportistima, da okupimo sve te snage, čućemo se oko toga, svako dobro. Vi ste preporučili stranicu Telekom je naš, potom imamo i tekst Jasmine Vujić, ne damo Telekom ili kako pojesti zlatnu koku za užinu, i to je odličan tekst, pogledajte, ćiriličnom upisite, to je na stranici Dveri. Koju još stranicu možete da predložite? Dakle, Balkan magazin je takođe list koji dosta piše, sada možete na njemu naći sve u vezi privatizacionog savjetnika Lazard, kakva je to firma, u stvari kakvi su to lakrdijaši, kakve su to kontroverzne firme koje sada učestvuju, odnosno koji vode postupak privatizacije Telekoma Srbije i ko su potencijalni kupci i tako dalje. Sve u vezi Telekoma možete tu vidjeti, a možete i na našem sajtu sindikalnom, tu je jedna, da kažem, geneza od negde marta meseca kad smo krenuli u tu borbu protiv prodaje Telekoma, šta se sve izdešavalo, šta je sve urađeno i tako dalje i tako dalje. Mislim, evo, to je za početaka
Gospodin Laziću, ništa, ovde moramo da prekinemo. Hvala vam na tome. Nastavljamo borbu, idemo ka sportistima da prizovemo ta svetla. To je bio gospodin Bratislav Lazić iz sindikata Telekoma Srbije. Nastavit ćemo tu borbu, moramo da udružujemo glasove, inače ovako pojedinačno mogu sve da nas izbrišu. Moramo da se prisjetimo, bilo bi dobro da se prisjetimo, da prizovemo jednu sliku. Bilo je u tim prirodnjačkim emisijama Davida Attenborougha, BBC-evi dokumentarci, on inače označe kao najomiljeniji Britanac sa pravom. Bilo je tih prizora iz Afrike, kada crni afrički bivoli beže od, kao stado i brojnošću se štite, beže pred čoporom lavova. Lavovi, razume se, na jednog, dakle na slabije, sporije grlo se ustreme i potrebno je nekoliko da ih skoči, da kidišu, da zabijaju u debelu kožu crnih bivola afričkih svoje kandže i zube, da bi uspeli da obore tu moćnu grdosiju i unište. Međutim, ponekad se desi taj veličanstveni trenutak da se oni zaustave, okrenu, kao pogleda crna kao smrt, pogledaju te lavove i onda jurnu da oslobode ostavljenog druga. Međutim, imate među tim plemenitim stvorenjima, imate i inteligentniju odbranu. Na Himalajima mošusna govečad, oni ne mogu, ogromni su i ne mogu da se po tim vrletima brane brojnošću. Malo ih je. Ali oni se od čopora vukova brane tako što rame uz rame, bok uz bok stanu u prsten, a mladunčad ostave u sredini. Oni su u poslednjih 25 godina naši severnoatlantski prijatelji i njihovi domaći pomagači, ali u tom prijateljstvu, oni su nas uništavali, kidali sa jedne strane u mraku, a sa druge strane u toj razjedinjenosti. Neka ostane usamljena Zapadna Slavonija, Republika Srpska Krajina, neka ostane usamljena Republika Srpska. Svaki deo, neka ostanu usamljeni sada naši na Kosovu i Metohiji. Neka ostanu usamljeni poljoprivrednici. Kada ono štrajkuju zato što je cena mleka niska, vlasti zaprete i sprovedu uvođenjem, odnosno uvozom mleka u prahu iz evrounijatskih zemalja. A mi da ostanemo nesolidarisani sa našim proizvođačima mleka, sa našim seljacima. Ubijamo tako stočni fond, ubijamo kulturu seljačkog rada koji je od mraka do mraka. Kada se to jednom prekine, možete da dobijete posle od toga otpadke, omladine kao potrošače, urbane ili poluurbane, ali ne možete više jednom pokidanu seljačku kulturu gotovo nikako da povratite. I svaki sektor, svaki deo srpskog naroda i teritorije osvajali su tim kidanjem i raščlanjivanjem. Moramo nekako da se ujedinimo i da postanemo dostojni, pa da ne pričam o našoj veličanstvenoj istoriji, rekli smo junačkoj, slobodarskoj i antiimperijalnoj. Ali zar je moguće da ovaj naraštaj Srba neće biti dostojan ni onih afričkih bikova, ni mošusnih goveda sa obronaka Himalaja? Kada sam sliku oduševljeno iz enciklopedije o toj inteligentnoj odbrani u prstenu, solidarnoj, bok uz bok afričke govede, kada sam pokazao mojoj baki, ona je sa Durmitara i rekla, pa nije to ništa, to je naša goveda na Durmitaru rade tako. Zar ćemo biti slabiji i lošiji od goveda durmitorskih? Pozivamo naše sportiste da neodustajno se uhvatimo jednog grumena koji ćemo da branimo svi. To je sad Telekom. Nakon te pobede moguće su i ostale, krenut ćemo i u ostale. Ali izdaja po izdaja nećemo braniti ništa. Čovek je, kao što smo govorili u ranijim susretima, radioaktiva snage naroda, jedna od mogućih bezbroj radnih definicija čoveka. Čovjek je ono što radi, dakle posao, čovjek ima dug je prema porodici, čovjek je posao, porodica, ali to je još uvek prošireni ego. Čovjek ima i drug prema svom polisu. Posao, porodice i polis prema svom društvu. Oni od našeg naroda i države, od našeg naroda gledaju da naprave najgroznije moguće stado, tako da više najbolji među nama neće da se poistovete sa svojim narodom, državom, a kamoli sa antiimperijalnom tradicijom i borbenošću i hrabrošću i razumom sa kojim smo branili, gradili i oslobađali sve.
I ako u tome uspeju, onda smo raščlanjeni do Werner von Braun sindroma, do dobrih stručnjaka koji ne pitaju da li je na vlasti Hitler ili demokrati i republikanci američki, kao tog morala natovskog i evrounijatskog, koji ne postavljaju pitanje ko je odgovoran za ubistvo miliona igračke dece ili za to što su trovana i naša deca u uranijumskom zločinu. Niko, ni jedan narod od naroda Evropske unije i članica NATO nije postavio kao narod to pitanje. To je njihov moral. SOFA sporazumom i ovim ostalim IPAP sporazumima, SSP-om, Briselskim sporazumom i ostalim nizom, da ne pričamo o ovim poglavljima koja se besramno otvaraju Briselska i tim porazumima sa UČK-om koje su vlasti Srbije potpisale, mi postajemo to najodvratnije moguće stado. Jedino što narod još nije ni obavešten o tome. Jedan genijalni pisac i kritičar, bečki, odnosno austrijski, francuski i američki Jevrin, George Steiner kaže, nije najstrašnije naći se u vozu koji vas odvodi u nepovrat. Pomislite šta može biti gore od toga. Zauvek vas nema, ništavilo, nema borbe. Ne, George Steiner nastavlja. Gore je biti u tom vozu i ne znati zašto ste tamo. Srpski narod sada jeste u vozu za nepovrat, dakle ima i gore od goreg. Mi smo u vozu za nepovrat, ali toga nismo ni svesni. Nismo obavešteni. I još strašnije od toga, čak pomažemo toj kompoziciji da nas odvede u nepovrat. Natovskoj. Ne dajmo se, iskočimo iz tog voza za ništa, za uništenje. Nije istina da ne postoji alternativa. Čupaju nam medije, zato što ovo jeste vreme prestrojavanja i velikih odluka. Rusija brani Siriju, a mi ratujemo protiv sebe i nećemo da budemo na časnoj strani, nego hoćemo da budemo zajedno sa ovima, kako to nazvati, sa tim evrounijatskim i natovskim društvom politički korektnih ubica. Vreme je prestrojavanja velikih izbora, vreme je da budemo konačno nakon mnogo godina na svojoj strani. Hvala na slušanju, nadamo se, izvestit ćemo vas šta je bilo sa ovim, čućete valjda i sa drugih strana, pokušat ćemo da prizovemo naše sportiste, kako, pa ako je strah pojedinačno da nastupe, vidjet ćemo da li možemo da uspostavimo kontakt sa timovima, pa neka odluče i većaju kao timovi i neka ako ne smiju da zatraže, ako ne smiju da se suprotstave otvoreno prodaji Telekoma, ali neka budu zajedno sa nama da insistiraju na velikom sučeljavanju, tako da i oni mogu da se opredele na osnovu argumenata obeju strana. To moramo da zahtevamo, a kasnije iz toga da se izrozdi i veliki mediji i dnevnik koji će svi znati i poštovati, koji će biti narodnik, gde će narodna strana, koja je protiv prodaje Telekoma, Briselskog sporazuma, protiv ulaska u NATO i tako redom, koja će biti na narodnoj strani, gde ćemo imati barem pola vremena naše i da zahtevamo 24. čas na dnevniku RTS-a. I to nam pripada, ali ga nemamo. Da ljudi poput Marka Jakšića, Ivana Maksimovića, Nebojše i Slavoljuba Jovića sa Kosova i Metohije, naših časnih ljudi i Ristića, Slaviša Ristića, da imaju pristupa, da možemo da ih čujemo, mi sebe ne čujemo, a pripada nam, trebao bi čitav taj RTS. Samo da podsjetimo, u knjizi Nikole Vrzića pokazalo se, Wikileaks depeše američkih ambasada pokazale su da su agenti američke ambasade utanačili sa nekadašnjim šefom politike Bujoševićem da plasira NATO-ljubive tekstove i evrounijatske. I on je to radio, on je to plasirao i nagrađen je time što je sada direktor RTS-a. To je taj mrak u kome oni mogu da naše najbolje i kidnapuju i vređaju i otmu Telekom, da nema sučeljavanja. Moramo da ustanemo i da se branimo. Hvala vam i do sledeće subote. Ovo je bio Radioaktiv Snage naroda. Svako dobro i neodustajno u odbranu Telekoma i Srbije.